Samagane le matsapa a aparetseng noka ya Vaal. Seno se latela pegelo ya Khomišene ya Ditshwanelo tsa Botho eo e riboletseng fa noka eo e kgotlelegile mo go feteletseng. When I left the Vaal 2020 January till today, the problem is getting worse. I do not understand that. We have the technical expertise, but the problem is still getting worse. We have COGTA, we have MISA, we have the department itself. There's funding, but we are not solving the problem. Batlhankela ba masepala wa Emfuleni ba amogetse gore sesole se ntse le karolo e kgolo mo go phepafatseng metsi. Fela ba supile fa mafaratlhatlha a yone a onetse. We should have a system that is sustainable and that is capacitated with people with capabilities. Khomišene ya re itle go dirisa tshedimosetso e e rebotsweng fano go ela maemo tlhoko. We wanted to have this reflective exercise with the key entities and key actors who are involved in the remediation and rehabilitation of the Vaal River system in order to understand what were some of the challenges. Khomišene ya tlenegisitse gore puso ya porofense le ya naga di momaganye tsela eo ka yone Vaal e tlileng go phepafadiwa. Molemo wa one motho wa SABC News, Pretoria.